nk'uko wabahaye ububasha nk'uko wamuhaye ububasha ku bafise ubuzima bwose ngo abo wamuhaye bose abahe ubugingo budashira. Nk'uko wamuhaye ububasha ni cya kinini ariko ndavuga power to over, inkomezi za dominance, kugira ububasha ku kintu cyose. Lazaro yakaza kuronka ububasha ku rupfu yari kurugumamo, ariko kubera Imana yaciye ahabwa inkomezi za domination. Haleluya! Urupfu ruramuniga, ariko naravuga ati muniga turanigana, uramwega naje kwegana tuvamo izina rya Yesu. Umukenya urakwega ariko nawe kwega uvayo, unakuramwega ariko navayo. Nimukaze mwemera gupfa, nawe Satani yokuniga, nawe uri kuri last breath, uri kuri ayo makanyuma, uzubwira Satani I cannot die, zishobora gupfa. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana. Nangire akubwira turapfa simpfa, munda ariko barasha uvuga ati ndakubanaho, kandi ndakubanaho ndakira mu izina rya Yesu. Haleluya! Yufise ubushobozi bwa domination. Abantu muroga dushime mukisiga amavuta hamwe, pondo zimwe, mukarara hamwe, mukavuga intara imwe, ariko power to over, ubushobozi bwa domination ukabavamo, ukaronka akazi, ukubaka, mwarabaye muri bimwe, mufise inzobe, mwese musa neza. Haleluya! Ukabarengera mwese mugasenga 35 cyangwa 3 jours mwese mukayiheza, ariko iyo wamaze kuronka ubushobozi hejuru y'ikintu cy'ubushobozi bwawe, haleluya, ututangura kubigendera hejuru, ututangura kubitambukirako, uravuga ati nagukontrola, ariko je ndagukontrola mu izina rya Yesu. Yesu nashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Nimwasenga muze gusaba Imana gukontrola ibintu biboshe, ikintu gishobora gutuma utagira ubwenge. Yesu nadufashe cyane. Haleluya. Tubirengera hejuru cyane. Ndabizi hari abantu pe, ejo hari umuhungu yambwiye ngo jewe nariye sumu, ngo rikaho kunyica, ngo yaramvyibuhije. Haleluya. Ngo narayiriye none raba ngo mavyibuha, ubwa mbere narayiriye irampangamira, ariko ndayibanaho. Ubwa kabiri maze kuyirya naco yagize, ahubwo yaciba vitamine. Haleluya. Ikirambi gushana songa mbere cyamandanya n'ubundi ko ndatanga igisirimbo. Haleluya. Jenge kimwe narigeze kuba wari mugongo, naragwaye umugongo no kwicara bikane no gatsuma ibintu n'ibiki abazi mu rugongo, ariko ndasenga saba Imana inkomezi zo kurengera ikintu icyo cyose. Kubera uwo munsi ntanagura kugendera, none nanjye ngo nambi isirimba, nariyumvira none nanjye nzosora kwicara 30 minutes nk'abandi, numva ntibishoboka. Naricaye iminota 30 ngaca numva umugongo wose urasokorotse, ariko Imana impaye ubwo bushobozi, umugongo urace ntangura kubanaho, uramera neza, n'ubu ndatanga isirimba. Haleluya, haleluya, haleluya. Uwari yapfuye arasohoka. Mose hari ibintu bigiye gusohoka ku buzima bwawe. Haleluya. Ariko Satani yugaranye ku buzima bwawe bigiye gusohoka, hari bigiye kuva mu mva. Haleluya. Hari bigiye kuvayo, hari bigiye gusohoka. Abana kera ubunyene kubera tugiye kwambara ukomezi za domination, ubushobozi bwo kudomina. Hariya kindi bita power against, inkomezi zo kuzapona, ubushobozi kuba konta y'ikintu. Yesu nadufashe cyane. Bakakurungikira umuriro w'abarozi n'abagasanga nawe umuriro bikaja. Haleluya. Ukatupurira gusumbya wa muriro. Bwana Yesu asifiwe. Bakagutega amahembe mu gitondo, bagasanga nawe amahembe asomayo batumye. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Bagatumenya ati amakuru bakatuba desinfecta, bakagwa amafaranga bakayatongerako, Imana ikatiguhindura desinfecta. Aka kantu ka desinfecta mwakumvise? Oya mumbwire ko mwakumvise.
desinfecta. Murazi desinfecta ikikora. Yica amacyanzu yose. Yica uburozi bwose. Haleluya. Haleluya. Imana iguhindura desinfecta mu izina rya Yesu. Imana iguhindura desinfecta ku cyaha. Imana iguhindura desinfecta ku burozi. Imana iguhindura desinfecta ku nyatsi. Haleluya. 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 Imana iguhindura desinfecta. Haleluya. Haleluya. Bakuru kubandanya. Baruga byose ubaho. Nabuze desinfecta y'urugo. Nabuze desinfecta mu burozi. Wanaweza sasa. Nabuze desinfecta y'imiteho. Nabuze desinfecta. Imana igiye kugira abantu desinfecta y'ubukene. Bakutera inyatsi y'ubukene gusa uri desinfecta. No, ukoraho. Haleluya. Haleluya. Wanaweza sasa. Ndakunda Imana cyane. Ejo abantu twari kumwe ejo narababwira ka kugira ngo desinfecta ni byiza. No. Urabisenge. Yesu nagufashe cyane. Nabwiye abantu ngo umuntu ashobora gusenga asaba Imana inda akatuvuge etaje ariko ugasanga amasengesho ariko arasenga ashobora kugura n'ikinga wayi. Asanga kubaka inzu ya etaje ariko asaba Imana inzu y'agasekebuye ariko amasengesho yiwe ntiyubaka na sample.